U 2022. godini bioskopsku premijeru u Srbiji imalo je 19 igranih filmova, a među njima srpski filmovi su imali ukupnu gledanost od skoro 750.000 gledalaca. Evo liste 10 najgledanijih srpskih filmova u 2022. Na 10. mjestu je thriller drama Trag divljači, koja je tokom 2 sedmice prikazivanja u kina privukla oko 12.000 gledalaca. Radnja filma smještena je u izmišljeni grad istočne Srbije, u kom se dešavaju samoubistvo lokalnog profesora koji se puno vrtio oko maloljetnica, ali i ubistvo načelnika UDBE za taj kraj. Taj slučaj dovešće mladog i ambicioznog novinara koji juri priču i ukopava se iz dana u dan u sve veće probleme, ali i predstavnike UDBE, pukovnika koji je riješen da otkrije ubicu bivšeg ratnog druga. Reditelj filma je Nenad Pavlović, a u glavnim su ulogama Miki Manojlović, Boris Milivojević, Dragan Bjelogrlić i drugi. Deveto mjesto najgledanijih srpskih filmova u 2022. zauzeo je film Ključ sa skoro 15.000 gledanja. Bizantijsku relikviju Konstantinovo blago, koja predstavlja simbol vrhunske moći, želi da posjeduje tajna organizacija Katoličke crkve. Za taj zadatak spremna je da angažuje i mafijaškog bosa i njegovu vojsku i da aktivira svoje ljude koji se nalazi u svim strukturama društva, uključujući i policiju. Ključ koji vodi do blaga, zato vjekovima iz generacije u generaciju štite vitezovi reda zmaja, koji ulogu čuvara nasljeđuju od svojih predaka. Reditelj je Marko Sopić, a glavne uloge tumače Sonja Kolačarić, Radivoj Bukvić, Branimir Popović i drugi. Na listi se našao jedan porodični, tačnije dječji film. Riječ je o filmu Vučije Bobice, kojeg je pogledalo oko 25.000 kinoposjetilaca, pa je zauzeo 8. mjesto. Anđa, koja boluje od astme, i njen brat Aleksa pokušavaju da pronađu svoj put do sreće. Oni se odlučuju za bijeg na selo, kada sve postaje jedna avantura, puna neizvjesnosti i neočekivanih obrta. Aktuelna filmska priča odslikava stalne napore četveročlane porodice da odgovori na brojne izazove modernog života u gradu, ujedno prikazujući i težnju onih mlađih članova da rješenje svega pronađu u smirenijem seoskom okruženju. Istorijsku romantičnu dramu Bilo jednom u Srbiji u 2022. pogledalo je oko 45.000 ljudi, pa se našla na 7. mjestu. Uzbudljiva saga o zlatnom dobu grada Leskovca 2 godine nakon Prvog svjetskog rata, kad Dine i Cone, opijeni pobjedom i nepovratno inficirani duhom slobode i napretka koju su osjetili u velikom svijetu, vraćaju u oronuli Leskovac. Dine u svoj nekadašnji bioskop, a Cone na sopstvenu sahranu. Predodređeni za gubitnike izrastaju u heroje. Režiju potpisuje Petar Ristovski, a uloge tumače Viktor Savić, Nemanja Oliverić, Teodora Ristovski, Sloboda Mićalović. Listu filmova nastavljamo ostvarenjima koja su u 2022. u srpskim kinima imala preko 50.000 gledanja. Na 6. mjestu je romantična komedija Ala je lep ovaj svet, reditelja Filipa Čolovića. Anđeo Ljubiša, dobro nadzemaljsko biće, čiji je zadatak ljubav, stvara niz okolnosti koje bi sjedinile Unu, poznatu TV voditeljku, i Batu, neafirmisanog ali talentovanog filmskog reditelja. Nakon što prvo učini da se upoznaju, poslije prvog susreta, napetog intervjua, sukoba i razbuktalih strasti, zaboravljeni plin eksplodira i reklo bi se da stvari ne idu kako je zamislio. Glavne uloge tumače Anđelka Prpić i Andrija Kuzmanović. Istorijska biografska drama Sveta Petka, Krst u pustinji zauzima 5. mjesto sa oko 60.000 gledanja. U 10. vijeku pobožna djevojka Paraskeva napušta svoj život među ljudima u Carigradu i narednih 40 godina provodi u Jordanskoj pustinji, boreći se sa iskušenjima, grijesima i unutrašnjim demonima. Njen jedini prijatelj i ogledalo spoljašnjeg svijeta je muslimanka Zejneba iz beduinskog plemena. Reditelj filma je Hadži Aleksa Đurović, dok su u glavnim ulogama Milena Predić, Milica Stefanović i Marima Amer.
Špijunski triler Vera, koji se u kinima pojavio pri samom isteku 2022. pogledalo je preko 70.000 ljudi. Melodrama sa elementima trilera, nadahnuta uzbudljivom, istinitom pričom o Veri Pešić, višestrukoj špijunki iz vremena Drugog svjetskog rata. U lavirintu špijunskih igara na Balkanu, od Beča do Carigrada, Vera Pešić opstaje među jugoslovenskim, njemačkim i britanskim špijunima sa dvostrukim i trostrukim agendama, sama, bez ideologije, ali odlučna da se bori i preživi. Reditelj je Nedeljko Kovačić, lik Vere tumači Jovana Stojiljković, a pored nje tu su još i Petar Zekavica, Nikola Kojo, Bojan Žirović i drugi. Na trećem mjestu našla se jedna komedija, riječ je o ostvarenju Komedija na 3 sprata rediteljke Sandre Mitrović. Prati komične i često sulude avanture stanara jedne naizgled obične stambene zgrade u Beogradu. Galerija likova, otuđenih i samoživih, ali dobroćudnih duša, suprotstavljena je usamljenoj zgradi u kojoj žive, koja kao i zajednica koju su zapustili, počinje ubrzano da propada. Zahvaljujući lošim cijevima i misterioznim podzemnim vodama Beograda, situacija kulminira i sve ih zatekne nespremne. U glavnim su ulogama Seka Sablić, Slobodan Boda Ninković, Vesna Trivalić, Dragan Jovanović i drugi. Dva filma su ubjedljivo najgledanija u 2022. pa zajedno imaju koliko i svi prethodno pobrojani. Na drugom mjestu je krimi sportska drama Zlatni dečko, reditelja Ognjena Jankovića sa oko 168.000 kinogledalaca. U centru priče je igrač, mladi fudbalski talent koji je prebrzo ubačen u svijet menadžera, klubova, putovanja i ekskluzivnih ugovora. Dospijeva u sam vrh svjetskog fudbala, ali zbog problema s temperamentom ne uspijeva opstati na nivou koji traži disciplinu i samokontrolu. Film razotkriva mračnu stranu sporta, donosi priče o pojedincima koji ispaštaju radi nemilosrdnog sistema koji proždire talente da bi priskrbio ogromne količine novca. U glavnoj ulozi je Denis Murić, a pored njega tu su još Andrija Kuzmanović, Petar Strugar i drugi. Najgledaniji srpski film u kinima u 2022. godini je tinejdžerski film Leto kada sam naučila da letim, sa oko 193.000 gledalaca. Rediteljsko ostvarenje Radivoja Andrića donosi priču o 12-godišnjakinji koja je primorana da ljetovanje provede u trošnoj porodičnoj kući na Hvaru sa svojom pomalo napornom bakom. Monotoniju ubrzo prekida neobično ponašanje bake, čija unuka otkriva tajnu romansu i dugo čuvanu porodičnu tajnu. Ljetovanje iz pakla postaje polako ljetovanje iz snova. Glavne uloge tumače Klara Hrvanović, Olga Odanović, Snježana Sinovčić, Žarko Laušević. Ako niste u kinima, navedene filmove pogledajte na nekom od streaming servisa, a mi vam preporučujemo da pogledate i video o najgledanijim hrvatskim i stranim filmovima u 2022. kao i o najboljim domaćim i stranim serijama.